Tā Māori e tamariki mā, nau mai, haere mai, ki te wiki o te reo Māori. Welcome to Māori Language Week. Ko te aha tēnei rā. What day is it today? Ko Rāpare I tēnei rā. It's Thursday, Rāpare. Today, we're going to pānui, read, a puka puka, a book, in te reo Māori. This puka puka is called Kākahu, Getting Dressed, written by Kitty Brown, illustrated by Kirsten Parkinson. Whakamaua tō pōraka. Put on your top. Whakamaua o tarau. Put on your trousers. Whakamaua o tōkina. Put on your socks. Whakamaua tō hākete. Put on your jacket. Whakamaua tō pōtai. Put on your hat. Whakamaua tō kāmeta. Put on your scarf. Whakamaua o karapu. Put on your gloves. Whakamaua o hu. Put on your shoes. Ko mutu te puka puka. It's the end. But let's go through again and have a look at the different kupu words for Kākahu. Clothes. Pōraka. Top. Tarau. Trousers. Tōkina. Socks. Hākete. Jacket. Pōtai. Hat. Kāmeta. Scarf. Karapu. Gloves. Hu. Shoes. Ka rawa. Kua motu te puka puka. The end. Ngā mihi ki a koutou. Ka kite a pōpō. See you tomorrow. Haere rā.